Na ovoj našoj planeti postoji bezbroj gradova. Jedan od njih je i Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine. Za mnoge gradove se ne zna ni kada su nastali, ni ko ih je gradio, ni kojim povodom. Oni su danas nijemi svjedoci historije. Kakve historije i kakvog vremena, na to odgovora nemamo, niti ćemo ga vjerovatno ikada imati. Kakve asocijacije izaziva izgovoreno ime našega grada? Sarajevo. 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 Sredinom 15. vijeka počinje razvoj Sarajeva. Osnivač Sarajeva, Isa beg Ishaković, utemeljio je ovaj grad, a da pritom u njemu nije iskopao ni jedan šanac, niti sagradio odbrambeni zid, već prvo džamiju koju je posvetio caru Mehmedu II. El Fatihu, a potom upravno sjedište, dvorac za stanovanje, Saraj, po kome Sarajevo i dobija ime. U to vrijeme završena je gradnja katedrale u Winchesteru i počela gradnja palače Pitti u Firenci. Leonardo da Vinci je šegrt kod Verokije. Počinje gradnja džamije sultana Mehmeda II. U Carigradu. Smatrajući srednjevjekovno selo Brodac, koje se nalazilo kod današnjeg kupališta Bembaša, pogodnim za osnivanje grada, Isa beg je tu prvo izgradio tekiju, a do nje Musafirhanu ili prenoćište. Tu su mnogi, valjda dok se ne snađu, imali besplatno 3 dana konak i hranu. Nešto niže niz rijeku, na baš čaršiji, Isa beg izgradi Han kolobaru. Izgradnjom hana, današnjim rječnikom rečeno hotela, i mnoštva dućana oko njega, postavljena je privredna osnova razvoja grada. Ovdje se geografski nevidljivom, ali historijski tačno utvrđenom linijom dijeli istok od zapada. Tu se dodiruju dvije civilizacije, mada granica između njih ne postoji. Ovo je grad zatvoren sa svih strana planinskim vijencima, zagnjuren u kotlinu koju rijeka Miljacka, poput nekog božanskog mača, presjeca na 2 nejednaka dijela. Teško je govoriti o bilo kojem gradu, a pogotovo o svome. Nemoguće je sve obuhvatiti, jer sve je važno, a veoma je lahko nešto izostaviti, jer se može učiniti nevažnim, ali samo tebi. Uvijek bi neko nešto dodao, a neko oduzeo. Ako pokušate da se krećete linijom vremena, padate u opasnost da nikada ne završite svoj opis. Spasonosno rješenje je putovanje niz rijeku, jer se i onako sve vrti oko nje. I lijevo i desno od rijeke širi se grad. Mnogima se činilo da je rijeka Miljacka nedostojna grada Sarajeva. Neko je s podsmijehom ustvrdio da ne postoji manja rijeka sa većim brojem mostova. Ali ona, iako mala, često je bila hirovita, pa je tako 1881. godine poplavila veći dio grada. U 16. vijeku, uzvodno od mjesta Brodac, gdje je i započelo nastajanje Sarajeva, izgrađena je Kozja ćuprija. O njoj se ne zna mnogo, ali je sigurno da je preko ćuprije dolazilo sve. Vojske, karavani, religije, kulture i uticaji. Tu se dočekivalo i ispraćalo. Postoje 2 predanja o nastanku Kozje ćuprije. Po prvom predanju most su podigli Rimljani, a po drugom Mehmed Paša u znak sjećanja na vrijeme kada je kao siromašan dječak na tom mjestu čuvao koze. Zapazi onda jedna koza nešto uporno kopka oko nekog kamena. Na tom mjestu on pronađe zakopano blago.
Od toga završi škole, dogura do paše i napravi ćupriju kojoj dade ime Kozja. Tokom 15. i 16. vijeka u Sarajevu je izgrađeno preko 100 džamija, od kojih se svojom ljepotom ističu Ferhadija, Alipašina džamija i Begova džamija. Sve sarajevske džamije su, osim sakralne, imale i kulturno-prosvjetnu ulogu i predstavljale su centre stambenih lokacija oko koje se nalazilo po 5 do 6 ulica. Na zlatno doba grada svoj pečat je zauvijek stavio Gazi Husrev Beg, osvajač Beograda, nezamjenjiv ratnik u pohodima Sulejmana Veličanstvenog, trostruki bosanski namjesnik i graditelj. On je svojim novcem 1530. godine na desnoj obali Miljacke izgradio najmonumentalniji objekat islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini, Gazi Husrev Begovu džamiju, projekat glavnog carigradskog arhitekte tog doba, Perzijanca Adžem Esir Alija. O Gazi Husrev Begu nema mnogo narodnih predanja, jer on je bez sumnje jedna od najznačajnijih ličnosti u historiji grada. Bio je isuviše poznat da bi se i predanja bavila njegovim identitetom i radom. – 1537. godine, po ugledu na carigradske medrese, Gazi Husrev Beg je dao izgraditi i medresu s bibliotekom, koju je posvetio svojoj majci, sultani Selđuki. Ovu zadužbinu Sarajlije zovu Kuršumlijom, jer je pokrivena olovom, kuršumom. Nedaleko od Begove džamije, na mjestu gdje je osnivač Sarajeva Isa Beg izgradio prvu džamiju koju je zapalio Vuk Grgurević 1480. godine, izgrađena je 86 godina kasnije nova Careva džamija. Još i danas neki ljudi pričaju kako je Husrev Beg napravio veću džamiju za cara, a manju za sebe. Car nije mogao doći u Sarajevo, ali poučen lošim iskustvom s prethodnicima, poruči da za sebe uzima onu koju je graditelj sebi namijenio. U ovoj priči nešto ne štima, jer se zna da je Begova džamija izgrađena 1530. a Careva 36 godina kasnije. Odmah uz džamiju, početkom 17. vijeka, izgrađena je i Sahat Kula. U to vrijeme malo je ljudi posjedovalo Sahat, tako da je ona bila važan orijentir za muslimane vjernike koji su 5 puta dnevno u određeno vrijeme obavljali svoje molitve. U neposrednoj blizini Begove džamije nalazi se i stara pravoslavna crkva. Nije utvrđeno kada je tačno podignuta, ali se zna da je ona jedan od najstarijih sakralnih spomenika grada. Kad historija ne zna odgovore, onda narod priča. Po jednoj priči osnivanje pravoslavne crkve pripisuje se Andriji, bratu kraljevića Marka. Kaže se da je crkva izgrađena s dozvolom Husrev Bega, uz uslov da bude ukopana nekoliko aršina u zemlju, da ne bi bila viša od okolnih džamija. Postoji i druga priča, ali vi ćete i onako upamtiti onu koja vam se više sviđa, koja veli da je prvobitna crkva bila srušena u vrijeme turskog osvajanja, te da je sultan izdao dozvolu o gradnji nove, ali uz uslov da ne bude veća od razastrte volovske kože. Neki mudri starac se onda dosjetio, pa izrezao volovsku kožu na kajševe, što je omogućilo da se ogradi dovoljno veliki prostor za gradnju crkve. U Sarajevo su se sredinom 16. vijeka doselili Jevreji prognani iz Španije, koji su utočište našli jedino u Osmanskom carstvu. Jevreji su se naselili u Velikoj Avliji, gdje je za njih rumelijski Beglerbeg Sijavuš Paša 1581. godine svojim novcem sagradio han. Za njega će Jevreji 325 godina poslije toga
sve do 1906. godine plaćati simboličnu najamninu. U Velikoj Avliji je izgrađen i veliki hram, prva jevrejska bogomolja ili Kortidžo, kako su ovaj kompleks na svom jeziku ladino zvali sami Jevreji. Ostaće zapisano kako se u oktobru 1819. godine u Sarajevu oko 3000 muslimana, pripadnika raznih staleža i zanimanja, pobunilo protiv bosanskog namjesnika Mehmed Ruždi Paše, oslobodivši silom nekoliko nepravedno uhapšenih sarajevskih Jevreja. Taj dan, 4. Marhešvan, Jevreji Sarajeva su dugo poslije slavili kao dan oslobođenja svojih uglednih ljudi. Skoro vijek prije nego u Parizu, u Sarajevu su otvorene prve kafane. Dobra kafana koja radi od jutra bila je ovdje na Cijeni. Bile su to mjesta okupljanja ljudi, mjesta za razgovor i, što je najvažnije, mjesta gdje se pila dobra kava. Razgovor uz nju teče lahko i sporo. Kava se i danas ovdje pije sa merakom ili nikako. Najčuvenije kafane bile su Dariva, Babića Bašča, Šabanova kafana u čijoj blizini je kasnije izgrađeno javno kupalište. Vratimo se Rijeci i još nekim događanjima oko nje. Prvi veliki most nakon Bembaša je Šeherčehajina Ćuprija ili Šeherija. Sazida ga 1620. godine gradonačelnik Šeherčehaja sa željom da ga po mostu pamte. Nažalost, danas se malo ko sjeća njegovog imena. Zato spominjemo njegovo ime. Husein Hodžić. Uz ovaj most veže se i lijepa priča o nekom Mustafi, slugi Mustaj Paše Babića. Bio je vele veoma nespretan, mada je on za sebe radije govorio da je baksus. Tako su se jednom s njim našalili i nasred mosta kojim je on svakodnevno prolazio postavili kesu zlata. Mustafa prošao pored kese i nije je vidio. Kad ga je Mustaj Paša natjerao da kaže kako je prešao preko mosta, on mu priznade da je baš to jutro zažmirio, jer je želio da sazna kako slijepac prelazi preko mosta. Baš je vala baksus, uvjerio se i sam Paša. Sarajevo je, kao i mnogi gradovi na Levantu, u to doba bilo podijeljeno na čaršiju, trgovački dio, i od čaršije udaljene mirne stambene zone, mahale. Mahale su se gradile po okolnim padinama od centra prema periferiji. U mahali se stanuje, u čaršiji posluje, a čovjek je mjerilo svega. Trgovačko središte grada je baš čaršija. Tu je smješteno preko 1000 dućana. Ulice u čaršiji nosile su imena zanata. Kazazi, Kujundžiluk, Kazandžiluk, Halači, Muđeliti, Kovači, Sarači, Bazerdžani, Aščiluk. Ulice stambenih dijelova grada imaju nazive Behar, Cvijetna, Karanfil Mahala, pod Trešnjom Višnjik, pod Hrastovi 7 šuma.
Bogatstvo unutrašnjosti kuća nije činilo mnogo namještaja, već raznovrsnost tkanina i ćilima, rezbareno drvo, zlatno i srebrno posuđe, svileni dušeci, srmali organi, jastuci od brokata i atlasa, stolovi od ebanovine, velika ogledala, široki prostori kuća i njihov funkcionalni raspored. Možda je danas u gradu najsačuvaniji dio starog načina gradnje stambenih zgrada Alifakovac, sa strmim sokacima u kojima se kuće nižu tako da svaka ima širok vidik i nijedna ne zaklanja drugu, jer brinulo se o komšiji. Sarajevo je bilo čuveno po komšijskoj pažnji i čaršijskoj solidarnosti, bez obzira kojoj vjeri se pripadalo. Ugledni Sarajlija Avdaga Trampa prodavao kuću, pa je zacijenio 300 dukata. Kupac se iznenadio, ali mu Avdaga objasni da sama kuća vrijedi 100 dukata. 100 dukata komšija s lijeve strane, a 100 komšija sa desne. Alifakovac je poznat i po groblju u kojim su se 5 vijekova sahranjivale znamenite Sarajlije, ali i oni koji su došli iz daleka i smrt ih zatekla u Sarajevu. Iznenađen ljepotom pogleda što se s tog mjesta pruža, poznati francuski arhitekta Corbusier izjavio je da je od svih grobalja koje je vidio najljepše Alifakovac. I zaista, sarajevska muslimanska groblja ili mezarja mnogobrojna su i rasuta po svim dijelovima grada, jer živi su voljeli da imaju svoje mrtve blizu sebe. Željeli su da oni koji su se preselili u drugi svijet budu najbliže svijetu koji su voljeli, djeci koju su izrodili, prozoru u čijem okviru su prvi put ugledali lik i čuli glas one koju su zavoljeli. Mnogi od tih tankih i uspravnih nišana nagnuli su se kao da se i oni spremaju da legnu u grob zajedno s mrtvima. 1878. godine odlukom Berlinskog kongresa Bosna i Hercegovina potpada pod Austro-Ugarsku upravu. Bosanci su ovakvoj odluci pružili oružani otpor koji je slomljen 19. augusta 1878. kada su Austrijanci umarširali u grad. Dvije imperije, jedna odlazeća Osmanlijska, a druga dolazeća Austro-Ugarska, kao da su se nadmetale baš na prostoru oko Šeherčehajne ćuprije. Velikim zgradama nova vlast želi da pokaže svoju superiornost, jer pravno Bosna i Hercegovina je još uvijek dio Turskog carstva. Aleksandar Vitek i Ćiril Iveković prave projekat gradske vijećnice, za čiju realizaciju je izabran prostor uz samu čaršiju. Ali baš na tom mjestu živi tvrdoglav čovjek koji ne želi da proda svoju zemlju i kuću. Pregovara se, ubjeđuje, ucjenjuje. Prodat ću vam zemljište da sagradite tu svoju građevinu, ali kuću neću. Prenijećete je ciglu po ciglu, gredu po gredu, crijep po crijep na drugu obalu. Vlast je popustila i na drugu stranu Miljacke prebacila njegovu kuću koja se od tada zove Inat kuća. Vijećnica strši i nikada se nije uklopila u arhitekturu baš čaršije, niti je postala omiljena među domaćim stanovništvom. Nekada je naspram Careve džamije bila historijska Isabegova ćuprija. Tu drvenu ćupriju je drugi poznati Sarajlija, Husrevbeg, zamijenio kamenim mostom sa 4 luka, koji je odolijevao vremenu sve do 1896. godine. Godinu dana kasnije, pomjeren za 30 metara više, izgrađen je današnji prvi armirano-betonski most kod Careve džamije. Sarajevo nisu mimoilazile velike nesreće. Zna se za velike požare 1644., 1697., 1788. godine.
Ono što se gradilo i nestajalo je. Austrijska uprava ispoljava određeni stupanj brige za kulturna dobra i osim početnih promašaja ne gradi mnogo novih objekata u srcu starog grada. Zbog toga se danas tačno mogu razdvojiti dva različita dijela grada. I dok je autentični bosanski stil ostao primjeren vremenu, prilagođen potrebama čovjeka i konja, sa uskim ulicama, baštama, šadrvanima i česmama, ulice iz austrijskih vremena široke su i prave, i stoga pogodne za drugi vid transporta. Hiljadu 1884. godine, 5 godina nakon što je na berlinskoj izložbi Siemens predstavio električni tramvaj, on je bio u upotrebi u Sarajevu. Bila je to nepoznanica za budućnost, pa je Austrija u strahu da se ne obruka prvo isprobala tramvaj u Sarajevu umjesto u Beču. Godinu dana tramvaj vuku konji, da bi ih od 1885. zamijenila električna vuča. Vrijeme, kao i rijeka, ide dalje. Gotovo 200 godina na istom mjestu stoji Latinska ćuprija. Ime je dobila po Latinluku, mahali s desne strane obale gdje je nekada bila kolonija dubrovačkih trgovaca i poslovnih agenata trgovačkih kuća. Sarajevski katolici imali su u tom dijelu grada i svoju crkvu koja je izgorjela 1697. Početkom 20. vijeka po gradu se mogu vidjeti i prva oglasna mjesta koja svojom namjenom lagano potiskuju jedno staro zanimanje – telal. Bio je to po pravilu čovjek snažnog glasa koji se udarajući u doboš kretao ulicama, najavljujući tako sve značajne događaje, novosti i poruke vlasti. Posljednji telal u Sarajevu bio je Hadži Hafiz Mačak. Sarajevo je međustanica, raskrsnica svjetova. 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip terorističkim aktom pod nadzorom i uz pomoć Srbije ubija austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i izaziva sukob, Prvi svjetski rat. Jedno vrijeme, nakon atentata, na mostu je bio i spomenik ubijenom nadvojvodi, koji je Austro-Ugarska podigla 1917. godine na 3. godišnjicu Sarajevskog atentata. Latinska ćuprija, kraj koje je izvršen atentat na Austro-Ugarskog prestolonasljednika, do 1993. godine zove se Principov most. Poslije 1918. Sarajevo postepeno gubi svojstva administrativno-političkog sjedišta Bosne i Hercegovine. Nekadašnji blistavi glavni grad sveden je na provincijsko sjedište Drinske Banovine, mada u gradu djeluju kulturna, prosvjetna i vjerska udruženja s relativno razvijenim književnim životom. Na lijevoj obali Miljacke, i to na putu od Latinske ćuprije do sljedećeg mosta, na nekadašnjem trkalištu konja, At Mejdanu, šepurio se muzički paviljon. To je bilo mjesto koncerata, okupljanja ljudi i mjesto odmora. Paviljon je izgorio 1941. godine. Iste godine Sarajevo se našlo pod njemačkom okupacijom. U periodu od 1941. do 1945. tokom Narodno-oslobodilačkog rata, stanovništvo Sarajeva je od fašističkog terora i genocida desetkovano. Osim toga, pretrpjelo je ogromnu materijalnu štetu, jer je imovina građana Sarajeva temeljito opljačkana.
6. aprila 1945. Sarajevo je oslobođeno i ponovo dobija status glavnog grada Bosne i Hercegovine. Od tada počinje ubrzani privredni, demografski i urbani razvoj Sarajeva. 1948. godine u Sarajevu živi preko 100.000 ljudi. Sarajevo se nekontrolisano širilo uništavanjem starog i intenzivnom gradnjom novog grada. Tako je došlo i do nesretne odluke da se stara čaršija ruši. Baš čaršija se ipak uspjela održati, a 1970. godine donesen je i plan o njenoj sanaciji i obnovi. Na mjestu gdje se danas nalazi most Čumurija, nekad je stajao drveni most. Metalni most je izgrađen 1886. godine od konstrukcije koja je služila za izgradnju pruge Bosanski Brod-Zenica. Ime je dobio po tome što su stanovnici nosili pepeo, gar čumura, do mosta i tu ga istresali. Most je u ratu od 1992. godine bio važan prelaz prema obližnjem mjestu gdje se mogla naći voda. Nažalost, most je i prilično uništen, pa je 22. marta 1999. godine pomoću dizalice uklonjen, izrezan na komade i bačen na otpad. Gradske vlasti planiraju izgradnju novog, većeg, koji će od svega zasigurno sačuvati samo ime – Čumurija. Gotovo sve Sarajlije su na jedan poseban način emocionalno vezani za most Drveniju. Bilo je to neizbježno mjesto prvih ljubavnih sastanaka. Na jednoj strani mosta nalazila se ženska gimnazija, a na drugoj muška, današnja prva gimnazija koja je čuvena i po đacima Nobelovcima Ivi Andriću i Vladimiru Prelogu. Kada se govori o mostovima, ne smije se preskočiti ime Abdullah Čelebi Muzaferije. Ovaj danas u Sarajevu nepoznati čovjek bio je čuveni izumitelj i konstruktor pontonskih mostova u 18. vijeku. Sahranjen je u groblju Natkovači 1750. godine. Daleke 1557. godine formirana je Čoban Hasanova mahala na lijevoj obali Miljacke. I tu je postojao drveni most, a današnji željezni most Čobanija izgrađen je tek 1888. godine. Ovo je i most sa najviše imena. Čobanija, Masarikov most, Poštanski most, Pozorišni, most kod dva ribara. A narod ga je nekada davno u šali zvao i Šeitanija, đavolji most. 1897. godine podiže se zgrada Narodnog pozorišta, tada poznata kao društveni dom, koju projektuje Karlo Paržik. Dva su mosta jedan do drugoga, oba nazivamo Skenderija. Jedan do duše kao stari, a drugi kao novi. Za onaj takozvani stari neko pronese glas da je napravljen od istog materijala kojim je građen Eifelov toranj. I danas ga neki zovu Eifelov most. Između 15. i 16. vijeka bosanski sandžakbeg Skender Paša dao je sagraditi drveni most koji je opstao i koristio gradu skoro 4 vijeka. Njegov sin Mustafa beg izgradi 1518. džamiju. Vrijeme je odnijelo sve, osim džamije koja se uspjela održati preko 400 godina. Njena kamena munara opstala je sve do 1960. godine, kada je na tom mjestu počela gradnja velikog sportskog centra Skenderija. Kultu čistoće tijela bila je posvećena posebna pažnja. Zato ne treba da čudi činjenica da je prvi hamam podigao već utemeljitelj grada, Isabeg Ishaković, odmah do Careve džamije. Sarajevo je bilo poznato i po velikom broju javnih česmi, šadrvana i sebilja, što su grad snabdijevali vodom i činili ga ljepšim. Česme su uvijek građene kao zadužbine pojedinaca, zidane od kamena i sa kamenim koritom skladno uklopljene u ambijent stambene zone. Podizane su sa jednom mišlju. Sevap je gladna nahraniti, a žedna napojiti.
Sarajevo je imalo vodovod već sredinom 15. vijeka. Malo se evropskih gradova moglo time pohvaliti u to doba. U mahali oko džamije Hasana Buzadžića stanovao je jedan siromašan čovjek. Bio je toliko siromašan da ženi nije mogao ni feredžu da kupi, a ona ga je za nju molila. Kada je konačno skupio dovoljno pare da kupi feredžu i to saopšti svojoj ženi, ona se mogućem daru ne obradova, već mu reče: u našoj mahali nema česme, pa ti od tih para česmu napravi, a feredžu ćemo kupiti kad uzmognemo. Tako je česma dobila ime Feredžuša. Tradicija gradnje dobrotvornih gradskih fontana, sebilja u islamskoj tradiciji stara je 13 vijekova. Današnji Baščaršijski sebilj je jedini objekat takve vrste. Čuveni hroničar Sarajeva Mula Mustafa Bašeskija navodi da je u Sarajevu nekada bilo preko 100 sebilja. Građeni su iz ljubavi prema mučenicima na Kerbeli. Svi su izgorjeli u velikom požaru 1697. godine. Početkom 17. vijeka stanovništvo Sarajeva je gotovo u potpunosti muslimansko. Ali nije oduvijek tako bilo, niti će biti. Ovdje gdje se dijele istočno i zapadno Rimsko carstvo, Rimljani nikada nisu uspjeli romanizirati starosjedioce i Lire. Slaveni su između 6. i 11. vijeka uspjeli nametnuti svoj jezik i kulturu. U periodu od 11. do 15. vijeka stvorena je multireligiozna država, koju danas pamtimo po tome što nikada nije pripadala nikome do samoj sebi. Tom samosvojnom bosanskom narodu se i moglo desiti da se usred čaršije u prečniku od samo 200 metara izgradi i džamija, i katolička i pravoslavna crkva, i sinagoga. I da se pišu i zapisi i knjige na svome jeziku, i latinicom i ćirilicom, bosančicom i arapskim pismom. I da se sačuva jedna od najstarijih jevrejskih knjiga, Hagada. A ono utvrđenih zidova i kapija oko grada po vratniku, što se i dan danas vidi, sagrađeno je nakon što je 1697. godine Eugen Savojski spalio grad. Građani su odlučili da se zaštite izgradnjom bedema koji će biti dugački sat hoda, široki 2, a visoki 10 aršina. Na bedemima se Sarajevo branilo samo 2 puta. Prvi put 1878. godine protiv Austrijanaca, hrabro i neuspješno. Drugi put od 1992. do 1995. godine opet junački, ali uspješno. Nakon Drugog svjetskog rata i herojskog otpora fašizmu, koji se na prostorima Jugoslavije najintenzivnije vodio u Bosni, razvoj grada Sarajeva je uočljiv. Austro-Ugarska je za 40-ak godina izgradila grad onoliko koliko je Turska carevina za 4 vijeka. Od 1945. godine do danas grad se povećao 5 puta. Vlasnik tvornice građevinskog materijala August Braun podiže 1899. godine zgradu i daje joj naziv po svojoj supruzi, Mariji, po kojoj će taj dio grada biti poznat kao Marin dvor. Prije nego je upoznao svoju suprugu, August Braun proizvodi cigle sa utisnutim slovima svoga imena i prezimena. Nakon susreta s Marijom, njegove cigle nose jedno malo srce u koje su smješteni inicijali AB. Kako je on bio najveći proizvođač cigli, većina zgrada zida se od cigle sa utisnutim srcem. Takva je zgrada Vladine palače, današnje predsjedništvo, kao i upravna zgrada željeznice u kojoj se nalazi i Ministarstvo vanjskih poslova. Sarajlije vole svoj grad.
Kada su 1984. godine održane 14. zimske olimpijske igre, građani Sarajeva su dali milione dobrovoljnih časova rada, vlastite novce kao donaciju sa željom da olimpijada bude zapamćena širom svijeta i da se dobri duh Sarajeva širi svijetom. Sarajevo ima svoju prošlost i njene poznavaoce, svoje priče i njene slušaoce, svoje staze i njihove putnike, svoje krvnike i njihove žrtve. Petog aprila 1992. godine otpočeo je napad na glavni grad Bosne i Hercegovine. Sarajevo je stalo, našlo se u čudu i paklu. Opet se sve dešava oko mostova. Na mostu Vrbanja i mostu Bratstva i jedinstva započela je neprirodna i zločinačka opsada grada. Sve podsjeća na srednjevjekovnu opsadu. Na planine i brda oko grada snage Jugoslavenske armije i domaćih terorista postavile su 260 tenkova, 120 minobacača i veliki broj oružja malog kalibra. Po gradu se puca i naslijepo, ali uvijek se nešto pogađa. Sarajevo je meta. Sarajevo je bez hrane, vode, struje. Nestaju značajne zgrade, biblioteke, arhivi. Prolaze dani, mjeseci, godine. Povećava se patnja, stradanja, žrtve. Sarajevo je logor, ali logor je i dalje živio jer Sarajlije ne prihvataju da su osuđeni na nestajanje. Sarajlije su primorane da u totalnoj opsadi grada ispod aerodromske piste iskopaju uski tunel dužine 740 metara. To je bila važna i jedina veza Sarajeva sa ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Po prvi put u historiji svijet posmatra genocid i brutalno rušenje grada u skoro direktnom televizijskom prenosu. Više se niko i ne pita kada će doći kraj svemu. Oni koji su branili grad i preživjeli pakao nerado o svemu pričaju. Kažu, i onako to niko ne može, niti će razumjeti. Tokom opsade Sarajeva, koja je trajala 1417 dana, srpski agresor ubio je 10.514 civila, od kojih 1598 djece. 19. decembra 1995. godine potpisan je Dejtonski sporazum kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini. Sarajevo je opet slobodno i ubrzano se oporavlja od rata uz pomoć međunarodne zajednice i prijatelja. Ovo je prilika da se prisjetimo stihova sarajevskog pjesnika iz 18. vijeka Mejlija, koji u pjesmi Sarajevu napisa: neka ga uzvišeni Bog čuva od svih nesreća. Neka bude uništen neprijatelj Sarajeva, ako ga bude bilo. Sarajevo je ipak, i to već odavno, osuđeno na budućnost.